Ale od Štiavnice, Tá, od Štiavnice. od Šromovcu, v Šromovcach, Lebo Šromovce to je toto. No, Takže by ste to možno už boli. no. No jakie I aj ten koštol še podobo na 3 koruny. Tak architekt bardzo ladne zvážil. Tak. Oder haben Sie zeigen Sie nach Polen gehen, warum Sie neue Brücke und schöne katholische Kirche ist hier. Šindldách. Tá šindlová strecha, toto še mi podoba, to je malý koštol, nie? Ten. Že? Ukážte, že chce ne takú mrtvú. Štvorka je zapľa. Že by bol koštol. Okay. Dziękuję. Ja na razie nie. To... Poprzesyłamy Potom si sobie. mailom pokúšal oče na Facebooku. Dzięki. Nog eine Foto? Mit Kirche? No, Nog eine Foto? No, ja, no, Moment. Ja. Nee, ich mach das. No, Gdzie tam? Kiedy dorysujemy. dorysujemy, ale tu mamy. A ścieżka, wszystko. Ładne, ładne. Wszystkie Tak, ścieżki. Dobry. Kirche. Podejdziemy. No. Ty tam ta už tam si nadběhla, už tam jde rychle. Profo, Deutschland. Hallo. Hallo. 6. 7, 9, 8, ja. Danke. Ładnie mamy chlebka dla nich. Haben Sie Chips, Keks, das ist polnische Wildente. Keď máte chleba, ja som... No nie mamy. No nie No mamy. ja som nechal v aute, raz kolega ježdí autom razil a isto ráno som dal chleba a zostal, lebo kosu s kosou som išiel po Starici a chleba v Starici. Polnische Ente fotografieren. Ja. Heute ist Präsident in Polen Andrzej Duda oder 10 Jahre zurück Kaczynski. Kaczynski, das ist Ente. Lebo Nemec neverí. Vy ste mali prezidenta, co tak sa nazýval Kaczynski. No. A to vyššie, a vaše deti šli do zväzu. Ja som vtedy pracoval, ja robím na Laseru, v druhej firme robím činžerovky do Nemecka. To byl apríl, sobotu, juđu sranda, apríl, ne? Na objed, možno nebeže sranda. A po objed, že možno, neviem, pani, či viete, o čom rozprávam, Poliaci celú vládu, prezidenta, všetko dali do jedného lietadla, to spadlo na Ukrajinu, ale to je politika znovu, to nebudeme PiS a rôzne riešie to. Nechome druhý roz, keď přijedete. Śpią spokojnie zostawić. Tak, tak. Neue Grundschule, keine Hotel, viele Leute sagen schöne Haus, nein. In Poloni, das ist neue Grundschule. Škola podstavová, základná škola pre džečiaky. Diese Brücke hier ist 10 Jahre. Super. In Slowakische Leute kennen sie nach 3 Kronegen. Hier ist Wanderweg. Most. Andere Seite ist viele Serpentine, Ausstieg dauert 1 Stunde 40. Zweite Version in Poloni ist schöne Kurort. Štiavnica, Kroščenko, andere Seite ist zweite Version. Und auf polnischer Seite ist schöne Wanderweg, wir werden Falkenstein, Niżny. Zuckerhut und hier kennen Sie gehen. Čiže vy českí turisti, vy ste ubytovaní tu niekde blízko? Ve Vrbově. Aj včera tu boli z Vrbova, neviem prečo. No to byli kámoši od nás penzióny. No, s nami boli, takže aj ich by som poslal tu. Hodinku 40 sa ide na 3 koruny. Ganze zoben iz Leute, hore sú turisti. Links junge Männer rauchen rote Marlboro. Vľavo pali taký blondek vám macha. Červené Marlborky tam pán. Tam, Malborku pali. Weiße Storch hier leben, super. Tu žije Bočan Bialy, devčene. Ale Unia aj vám rozkazuje, Bočan Bialy má vždycky hniezdo na komíne. Nemá na dřevách. Bočan čarný vám pokážem. Unia aj vám rozkazuje, takže Bočan na Bialy go dali tu. Bočan Bialy môže byť, ale problém je Bočan čarný. Polčana čarného ženiem do Polska, vieš o tom. Bočan Bialy nosiť białe dzieci, a Bočan czarny cygany. A, Ale most to dzieci ze Słowacji uczą się na tej stronie też? Nie. Nie, To je nie. Polsko a Slovensko. Skoro mi spätný mine. Weiße Stor gut, Weiße Stor bringen weiße Kinder oder Problem ist Schwarze Stor. Schwarze Stor bringen viele Zigeuner und Deutschland, Syria. Haben Sie so viel?
sladké v sierpňu a na druhý 4 veselé, ale 4 dievčany išli na Slovácie. Hej, troje to už majú. Liebe Gäste, Vorsicht, Paparazzi, hier fotografieren in Silkenen Sie kaufen schöne Aussichten. Paparazzi, tu robí foto. Ozaj, dole bude krásna pohľadnica. A, bo to dla nas będzie fota. Ula! Alebo poviem fotograf, paparazzi, Tak. foto. Tak. Dole vám. Neviem, co pani povie, lebo tu bola pred 3 rokmi s takým blondiakom. 982 metrov od mora, 522 metrov od Dunajca, isto som ľudia. Te 3 koruny sú 4 skaly, zleva na Dogrodky, Okrúglica, Ploská skala Pánska. Ale pozor na slnečko, slnko beže napravo, nalevo, vpredu, od tylu, odzadu. Dunaj ešte 8 razy krenčí na všetky strany šviatla. Keď pôjdeme doprava, uvidíme 3 skaly. Odrazneme sa tu nebe, také devčany. Kaška, Baška, Mariška. Aha, Kaśka, Baśka. Katarína, Baška, Mariška, Mariške dzisiaj chceme 2 razy. Máme také devčany? Nie, jest jakaś Kasia, Basia. Mariška za wami. Jest Mariška za wami. Jak się nazywacie? Ja, Ula. Beata. Jadzia, Alina. Evo ja tak Justina Kovalčíka, no, Beata, Uľa, no, bo to všetko. Und 3 Kronen ist 4 Spitze, liebe Gäste. Polnische Name Nadogrodki, Okrąglica, Ploska, Panska. Oder polnische Volksname. Weiter wir werden nur 3 Spitze sehen. Dunaj hat 8 Kurve Neander. Sonne ist links, rechts von uns. Wir werden fahren. Rechts, wir werden nur 3 Spitze sehen. Kaschka, Baschka, Marischka. Das ist Catherine Barbara Mary. Und Mary heute können Sie noch zweimal sehen. Oder schöne polnische Name, wir haben hier Mary, Marischka. Ja, super, oder junge slowakische Leute haben Sie Spaß. Marischka, Marihuana. Tak, dobre skojarzenie. Mariko. No, bo to je pani staré węgierskie. Marka. Nie, nie. W Anglii ja mam zespół, hello, Mary Lou. To nie ani angielskie meno, to jest stare węgierskie, stare maďarské. Jedzie ktoś, czy nie? Wiemy. Tak? Druga grupa nasza. Przed nami jedzie tamta grupa, tak. Nasza grupa przed nami. Tu, ja dávam pozor na nich, keby náhodou to noží. Pán ešte nič negodo, tak za možno... Drzewa są liściaste i stromy listnaté i ličnaté, Češel není pravda. Z vrby bude vyrastať smrek. Beide und zweite Bäume ist Fichte, 2 Bäume ist zusammen. Wierzba, a na górze jest szkwir. Takže keď máte dzieci, vnúčata, tam ludzie tak. fotografują beide und zweite Bäume ist 2 Fichte ist zusammen. No problem, včera mi aspoň videli Vysoké Tatry z 30 km, len tam je Havran, taká malá skala, tu je Havran zakopaná. Aj tak. A Pieniny, pozor, to sú Karpaty. Diese Gebirge iz Nihoj Tatra, das ist Karpaty, das ist Jura Kalkenstein. Skaly sú zložené z jurského vápenca, to je úplne iná biela skala, keď sa jej volí. Možno ten pán bude pozrieť, lebo 25 rokov to tiež, keď som jazdil, bolo menej stromu. Postupne to zarastá, keď prídete za 50 rokov, kto vie, čo vidíme, aj 3 koruny. Odpada wszystko. Postupne to zarastá. Pani Beata loví Pokémona, jak tak pozerám. Nie, za dużo jestem na Pokemona. Jeden Pokémon, jedno oko drugie. Pokémon. An zwei. Pokémon, diese... Tak. 2 borovička mus probieren, 2 slivovic. Hej doma pokúrečie, Pokémon. Dzieciom pokażę Pokemona. Ale ten pán tu bol 25 dozadu, to nebolo tu. To je nový prístan, tu bola pláža. Tu sa dalo kúpať, odkedy je nová kladka a Poliacy odzom do nás povedali stop. Hej, tak oni tu majú To są te stromowce tutaj, tak? Šlomovce nižno. No właśnie, go Is poznałam. neue Brücke, teraz. das ist neue polnische Posthafen. Viele Mówiła, co polnische to Leute, stąd 3 siadały? Kronen, jedna A, Slowakaj. stąd. My stąd. In No. Polonis, už aj toto teraz robím, keď zima pošila im odpolen na dôl, lebo aj my
Alteste Slovakische Plosshafen is hier unter den Linden. Na Slovensku sme jazdili len odtiaľ, keď tých 25 rokov, 90. rok počítam novú šmola, tá druhá by mala len od kláštora sa jazdil, len stadiaľ. Co, gdzie, czerwony klasztor? Tu dopiero zaczynają, tak jeszcze lepsze. Zore kennen Sie, Tu czerwony klasztor. Maximal Hochwasser. im Juli wir haben 2,5 Meter Juli, 3 Tage viel regnet in heute Tatra und heute ist 30 Zentimeter. Und hier ist viele Meter breit und Zürich können Sie mit Minibus fahren oder können Sie Fahrrad ausleihen oder zu Fuß und hier können Sie Museum besuchen. Rotes Kloster. Hier ist Rote Kloster. Ja, im 14. Jahrhundert hier lebten Kartäuser Mönche, 18. Kamaldulen und heute ist nur Museum. Červený kláštor, možno tu ste boli niekedy. V roku 1318 kláštor založili Kartuziáni, husitské vojska, to boli Češi, kláštor vypalili, zničili. V 18. storočí Kamalduli, Kamaldulové znome memento mori, pamätaj o šmierči, pamätaj na smrť. Oni sa nemohli rozprávať. Tu aj nakrutili film sa volal Legenda o lietajúcemu mníchovi. Frater Cyprian spravil krídla, jak Ikaros a z 3 korún tu ľadol po okolí. Ale on aj zbieral kvety, zozbieral všetky kvety, čo tu sú a zostavil najstarší herbárium, najstarší želník v Rakúsku-Uhorsku. Teraz tu je tylko múzeum a toto je najstarší prístav. Dneska nemá ľudí, 1, 2, 3, 5. Ja, Alteste Plosshafen is hier. Najstarsza, tak? Tak. 100 Jahre wir fahren nur 9 Kilometer, jetzt haben sie 3 Kilometer gratis oder Nationalpark, Naturpark beginnt vor uns. Hej, tu začína Pieninský park národový, tu je najkrajšie. Schön Campingplatz ist weiter und Amphitheater, jeder Jahre im Juni hier ist Folkfestival. Camping, festival, každý rok tu je taký festival, Górale, hej, dajú aj po polsky, aj po slovensky. A tu zase na Pieninský národový park. Tu už je na Slovensku národný park, v Poľsku zacena až od 3 korún, takže to je ružnica, lebo poviem, nevoľno loviť ryby a v Poľsku ešte môže, ale to je to zase poľské ryby. Aha, Tylko polskie ryby. No ganze Zoben ist kleine Leute, haben sie gute Summe. Ja? 12 Leute oder 5 Zloty, das ist nicht zu viel, oder in Saison ist viele Leute muss warten 3 Stunden. Hej, byliście dziewczyny Kasprowier w Polsku? Tak. Ile jeszcze czekali? Długo. Toto godom, lebo aj tu, keď pôjdete mládež zverbovať ešte raz, skoro ráno na 3 koruny, lebo 5 zlotých není veľa, to je euro a pol. Ale oni majú v Poľsku zakopané Kasprov vier alebo morské oko. Čaká sa niekedy 3 hodiny. Vás tam pustia na 10 minút, ďalšie. Naspäť idete z Vrbováku, to aj včera som ich myslím posielal. Dúfam, nepôjdete týmto kopcom, ale pôjdete dookola. Môžete dneska stihnúť hrad Stará Ľubovňa. A keď pôjdete hrad Stará Ľubovňa, uvidíte 3 kordy zo Starej Ľubovne a naspäť sa vrátite, tam je skrátka. To máte asi o 5 km dlhšie. Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbaty, Spišská Bela, prídete naspäť do Čechov. Takže nemusíte ísť naspäť týmto, ako ste prišli. Jasne. O, choroba. Aj mne nalejče, aj mne nalejče. Kde no, máte dziewczyny piramida? Deutschland, Vorsicht, polnische Pyramida ist hier. Polska pyramida. Pyramida in Polonii, polská pyramida. A nielen v Egypte. Pani Krštenc, ja diese Berg, das ist Spaß, ja? Nicht? Okay. No i teraz masz te Vorsicht, Mede. No. No gajma, polnische pyramida, tu máte pani. tak. Tak, tak, tak. A vlevo červené tričko Puma, vidíte tam vám marka do zboru. Nebeské oceno. Kažu ja takisto ja ráno, lebo ja robím aj video, ale ráno to človek sa bráni, potom keď sa človek vykýka, tu je vlhký vstup, z toho vás môže. Alebo pani nepali? No a tu cesta z domu. O cesta. No, Keď chcete paliť, ale musíte vykupovať pod vode, hej? A, pod nie, wodę. nie będziemy palić, wytrzymamy. Aspoň godina, pół Tak godziny. jest, wytrzyma się, wytrzyma.
To jest tacy niby nałogowcy, nie? Wander back it here, ja? Wyższe, tu się idzie na 3 koruny, nie przez ale tu nie wolno. Aha. Andrzej to tak. Duda, polnische prezydent, fliegen na Hause. Andrzej Duda tam ma kapriokli. A, tak. Tak wysoko. No idzie do domu. Aha, idę do domu. No. Wiecie co, jak to ma było? Ale to teraz ale potem brat, nie wiem czy go no, ja się mam zaraz. Tam to mieli takie No. Chociaż tu rośnie nie? Zobacz, jak to nie rośnie na tej skale. No, i to na stole. Tak. Tam się wdrapał. Ują się. Prawie nie widzi tam. Tak, tylko że strony. Tak. Dolmajsterka powiedzi. Nie, to... Też był gdzieś tam w jakim wypadek był. Gdzieś tam wpadły, tak? Hej, to bo ja tu teraz na polski, teraz możemy jechać, żeby mam dokładnie, zabrałem Tak wychodzą, ale myślę bardziej, bo takie są spiczarki, Ludzie. Nie chcecie imprezę? Co mamy dziś w wtorek? Po czwartek idziemy na Baczarów do Watry. No, w czwartek. Bo Idziemy, mam zespół idziemy na nagrali, Baczary. kiedyś jeszcze Baczary nie byli na świecie, albo Budka Szuflera, bo do tego Tak. trzeba dwójka, nie No. placewka. Po co? Und vor uns ist älteste international Park in Europa. In Polonii, in Slovakia ist älteste Nationalpark. Weiter ist Fischefangen verboten, alles ist verboten. Takže v Polsku nebudeme skúšať. Všetci vieme, že v Polsku máte 23 národových parkov. 23? Tak. Okay. A Pieninský národný park je najstarší internacionálny park Európy. Na svete je USA, Kanada, v Európe Polsko, Slováci máme od roku 1932. Nevoľno loviť žrebe, targať škviaty, lámať stromčeky, bo nevoľno nič, pani, ani křicečke, čo budeme topiť. Vidíte ešte film Titanic? Widzieliśmy. Len počíchol, pomoc, hilfe, help, posledný raz kúpem a plávaš na Slovácie. Londýn, Slovensko je že? Kde bude Slovensko? Slovensko je tu, pani. No to, no. Máme, že čo? Blondyny. Už ja się bojím. Ja się tak zasłuchałam, że... Tak. Nie, lebo isto, toto je najkrajší národový park. Dużo ľudí od neho doče pravdy, že boli v Jugoslavii, v Slovinsku a na dole isto je to pravda. Lebo to sú Vapencové skaly, Karpaty, různe vám robila Beata zdjęcie skaly. Erste špice, ostrá skala. Ostrá, šarfe špice. Máme zdjęcie? Mamy A čo tam vidíme? ostrą skałę. Dobre, keby máš tam perliky lámy. Janusika Doma tam pokažete, widzimy. kde čo má byť. A, Wenig Fantasie, scharfe Spitze oder hier ist Schwan. Naturbild. Kopf, links der Flieg, rechts der Flieg. Długi kark, lewe krydło prawe, laby. Łabądź. Łabądź, no łabądź. Łabądź, tak. Skały jakby tak Wer pospadły. Wasser spritzen muss hier noch einmal gehen. Kogo woda okľape, ten tu jest teraz musi przyjrzeć. Za to nie płacicie, to macie gratis. Keď ste byli tu, kedy pri Dunajcu, možno ste sa okľapali, že chce nešto byť. Lebo tu je tylko taká úzka voda, tu je to ešte... Jakby spadło, to by Pani, tam je v legende, že tu zrúcali neverné žony. Ale to nie je lebo niewierne. To, ja neviem, to by žil dneska na Slovácii, v Polsku. Ale podľa legendy zrúcali... Wierne. Wielka natura zrobi deszcz, wszystko, nie?
się nawdycham wszystkiego dzisiaj. Słucham? Čiže niekedy som čistý vzduch, idú do takej komory, dajú im, hej, taký jak kyslík a za to platí. Toto je najčistejšia možno časť, a možno v Európe, na Slovácii určite. A ľudia, Rusi, jak je to vás možné, jak strom tam rastie, tam nie je žen. Je tylko vápenie, dnes voda. A to sú čarné džury, pokiaľ neboli navisle zápory, priehrady, ťahol tu losos. Losos je výborná ryba. Oni si mali právo loviť lososa, robili vatry, losos dneska nie. Ryby chytá čajka, to je neva, čapla, volavka popoláva po česky a vidra. Ale nie polský piosenkář pani Vidra, ani Češi majú herca Vidra, Vašek Vidra, Kameňák. Hier kennen Sie zu Fuß gehen, 1,5 Stunde, oder in Lesnica kennen Sie Fahrrad ausleihen. Takže keby přijdeš ešte raz, potom keď čakáme alebo rovery, vypožičané bicykly, rovery. Aj tu, že dneska uvidíme zo Šťavnice ľudia, ktorí idú do nás na vodke alebo na knedličky. Takže Fortobedže. In Slowakei ist Wanderweg hier und polnische Leute haben sie ganze Zobe. V Polsku po gora všejde, keď ste možno boli tu, Šťavnica, Sokolica, Čertežík, Gora Zomkova, niekedy tu žila, meškala Sveta Kinga, Jan Pavel ju vyhlásil do svetu, 3 koruny a tu by še dali do gór. Dobre, máme ešte tam práca do zdjęcia, zrobimy vám ze No, skałami. ze skałami właśnie. Jak się bavím na paparazzigo. To się bavím. Ale ľudia nechcú hodiť piehotom, ale keď pokažete doma, Ja? to hodí, to ten špieši, tu dvojka i kolegovia boli včera. A dzisiaj prišli oni a o to hodí sebe. Te ľudia tu hodili, nie do Egypta, do Turecka. No tu, tak. A nie wiem, czy chce pan. Ja už keď nechcem, ale reklama, môžete mať vizitky, ja mám tiež vizitovky, toto môžete dávať. Teraz som hral jedno veselé a z jednoho veselia som 4. No poviete starý lopek, ale chcú Bonnie M, Babylon, chcú Rikie Povery, alebo čo ja vám poviem, alebo Marele Rodovič, jadno voze kolorové, alebo povedz ich troje. Tak to bolo mladé plesovce, ale ile razy wyjadą na skalę, a